Pinilake International Yoga arani lo. Bangsuar ni Detpi adang chot lapu kalisi. So mindar adang along sitame Yoga de paman ponlo. Bangso Ingdeng kep International Yoga de ki paman pon along India Prime Minister Modi hinpen Kashmir havar along si Ingdeng kep International Day of Yoga mate IDY arani paman ponlo. Aning kanwang sitame wusik ni phai ingkorai siar ni lake International Yoga Day arni hot ponsi paman pon bom wang bompen pini arni anabangke Ingdeng kep nangle tanglo. Bangsuar ni aphan Indian Prime Minister Narendra Modi hinpen nona phong mate Purun ke thom aphong Prime Minister Mandet pen Srinagar havar Share e Kashmir International Conference Center alongsi paman ponlo. Lason thak thaksi karbing long alu along sitame KSA pathuak lamalong pendang lok taralangso no thingpi ahong jai long lapen kaprek adimalong IDY paman poninti. Bangso Ingdeng kep IDY kasa long ki paman ponahut Karbing Long Thomas Council CM Dr. Priram Long hang kachitong dunalong EM Riti Singh hi Richard Togbi MP Barim Horen Singh Bependanglok DC Madhumita Bhagawati Sitami Chitong Dunsi Yoga Claim Dununti Hala putara langso no thengpia klamalong sitame NCC tung chipatir pi ponsi Ingdeng kep IDY arani mesen pen paman ponunti. News report Karbing Long Live.